Athi uyaphuma kodwa iphumlani. Mfazi wakho uvukela ukushwashwathe ekuseni, kathi esisilambile. Ngabe uyasenzela ukudla khona. Yabona into zakho zokuthatha umncane. Anasendini mama ngomba lapho uphuma ngafuthi kakhulu mbe ukuthi uyangaphi. Uyangichaza mina khonoko. Uyanishiya ndile endlini indile kakhulu mbe ukuthi uyangaphi. Ihambi nje. Usewula yini mbali? Hayi no man. Hayi. Ingabe la mfuku umchaya namuhla, mfuku umchaya. Kanti wena umchaya uyamnwaya yikho esenza so. Ngiyamchaya mama vele today kangingilisa mbona. Vele sefuku ngithest umbali mina. No man. Na mama mina ndolawa mina futhi selandula singachaya la khona. Haya ikwini khonoko. Uchaya mina. Vele ngafuni ukuthi uthathe into zami manje asahambi kahle ngenxa yakho. Ay protector santini. Kulukhulu mlehlisa umoya engcwele kulukhulu choose mission. Oh. Hey. Angena lesicathulo kaza lesicathulo. Kulukhulu amkhosi ukukhanya ngolozi ukukhanya somandla nkulunkulu amna ngumntana lonkulunkulu ambaba yambona uza lapha nkulunkulu ambaba uzodinga usizo. The choose mission for santini protector for people bank. Orange group. Hey nkulunkulu ambaba. Uyangazi ngazana. Awungazi. Manje senguprofit akazana gezizandla ungageze phakathi. La manzi la ngcwele la gezela phakathi. Yeah. Ngiyabona lapha nkazana uhamba lapha. Kule problem ekhona ekhaya nkazana. Ngibona wena sulezisu eseziphumile wena nkazana wena. Ubona uphunyelwa izisu kule ndaba ekhona ekhaya nxa mina ngikhamba ngikhangele lapho hlala khona mbona kule ndaba mbona kulento ekhona ungaphumi kakho nkazana usendlini sowaphunyelwa izisu ezingaki ziyadlula pho yabona kule ndaba ekhona ekhaya nkazana mina mangihamba ngikhangela kulento esimo senyamazana ekhona ekhaya edla igazi lakho wena nkazana nxa ngikhamba ngikhangela hey choose mission forward data mbona kule ndaba ekhona lapha ekhaya kulento ekhona edla igazi lakho nkazana mbona wena ungathi ufunakala ekhaya laphana ngoba into le kumele ukuthi ibilala lo mkakho nkazana manje mfundisi isifezo sithi ube ngikufeza nkazana usendaweni esiduli so ume ngaphezulu ngifeza isikhathi eside kakhulu nkazana ngomthandazo wami ongcwele lapha ngizama ukuthi nkazana xa ngikufeza kanjalo ngizama ukuthi ngibe ngilala la ukuze ngigezise ngaphakathi yakho nkazana umfundisi usithini ngizama ukuthi kanjalo nkazana kumele ngikugezise into le imoya le ngathi yavunguza kuyibaleka ihambe khareli njani lina abantu sabe sibuya yini sihluphekile lina lesicabangela ukukhohlakala kwena hayi nkazana lalela phela nkazana ungazi kahle mina uyala mina uzenzo mina upheka ngamabhojwana manje ukuzilela wena nkazana wathi umuhle kangaka wena usithi uyala mina uzenzo mina akuzilela umnyaka wonke wena mazi kahle lo hayi namhla umuntu kayizanga imali hayi abantu ababuyi namhla hayi Uvela ngaphi mbali? Uvela ngaphi? Sufeba wena? Sithanda sami. Usuphuma lapho ungakhuluma ngithiwa ngaphi la uhlala wedwa la? Baby, asingeke. Hey, ungathi baby. Sithanda sami.
asingene endlini sihlale phansi. Angisho wazi ukuthi indlela izisu zami eziphuma ngakhona iyasolisa. Solisa ngani wena? Mlani. Phumlani. Ukuhlayisa. Ungambambi. Ngalinyi, ungambambi. Ungalingi umbambi wena. Mlani. Phumlani. Mama. Yafela ezandleni zami wena. Bengazi elangaphi? Ngivela kuyezwa ngempilo yena. Mbali ngiyakubulala wena. Sufeba wena. Sufeba wena. Suhula wena. Suhula wena. Elangaphi? Mbali sifundthelela wena. Mlani ngivela kuyezwa ngempilo. Sifundthelela. Umngani wakho mina. Ngivela kuyezwa ngempilo. Sufeba suhula wena. Mama. Sufeba suhula wena. Mama. Yafela ezandleni zami yangizwa. Don't try this at home. It's a risking road. Yangicapula wena. Sukuma da.